Tidak boleh kalian musafir, artinya melewati batasan daerah dengan tanpa suami atau dengan tanpa mahram. Hukumnya haram. Jadi hanjil dia katanya, walaupun tujuan tu berzikir, walaupun tujuan tu majlis ilmu, selama na di kampung orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Kecuali kampung nak tahu pernoleh ilmu wajibnya. Perlu dia katanya untuk ja ulua, itu yang dibolehkan. Jadi orang hanjil musafir. Jadi Rasulullah gelarang terhadap tanya orang untuk musafir, kecuali musafir yang wajib. Lagi tanajak wajib yang pertama, umrah yang pertama, nyan ada hana mahram je. Maka sahabat ulama berpendapat wajib ja apabila hana perau rinang siqah. Apabila hana perau rinang siqah hero to harus ja. Nah pendapat ulama yang mengatakan dua roh pendamping mendang kajir. Nah pendapat yang pegah tirau kasah. Nah yang pendapat ada hana pendamping pijit asai aman daripada fitnah. Nyan umrah wajib ataupun haji wajib. Adapun umrah sunat yang ja aju ledanya uronyo karame-rame dengan tanpa mahram, apalagi uronyo hanya pegat surat mahram 200 ribu, itu hukumnya haram. Musafir gedanya musafir dalam keadaan haram. Jadi belaan pula yang umrah mantang haram. Bahkan dalam musyawarah ulama muda di Langsa, kalena kesimpulan bahawa musafir urinang dengan tanpa mahram asaikan bak tempat yang wajib, nyan hukumnya haram.